Ukwigo kukwirweyo Samuel Ayesiga omuburizi wa Rwengobe Church of Uganda omusaba dikono bwa Kyabenda omuri East Rwenzori Diocese mu district ya Kamwenge aha mukoro gwo kusima kwa family ya Philip Murangira kandi hono mushachi witu wo mu district ya Kyegegwa. Okushaba okubire kugenderera kurundana sente zankagasha kawitu kurugo mu district ya Kyegegwa nikigendererwa cyo kutita fari aha kushakara enju y'omuburizi. Haro habara kugamba nyowe mutahi wange nyowe Filipo tulitangatangana omwiguru nyowe Jacob niseka na haiguru baito mundo tulitangatangana kaha omwiguru ninyenda kukugambira okugenda kwawe okwokugendamo okwokurubata omanyigurwe yawe tiririyo nimanti abasigazi ninge minyeto haino mwubitwe atero mutawuni honka twine kwisobwire tukagaruka ombyaro byitu ningo mukanisa zaitu neto tukakwateraho amaramizo gaitu gakabasa kugenda omunisho. Rwengobe Church of Uganda nemwe hariyeze zayombekero ryo mu diocese ya East Rwenzori konkenje y'omuburizi teri kwisa mukameshitiniza. So ninterera abantu nywena abali yaheroku mugume mutekehe kiro munenyo mwije mukanisa musime kugamba nti mukama agumizemu atulinzire. Hariho ibintu bitari bimwe na bimwe ebibabire nibasimira mukama nebyabarabizemu kandi mukama ndabize mu bintu bingi ni musima hamu ninsima ruhanga kurora abana bange bakasoma batunga emirimo mwisobwire muzo mu maramizo ganyu mushabe n'abantu banye mwakoze nabo mushabe ruhanga kandi mutekeho akasente kacha kukwata aha mwezi ninga akokwata burizoba kwata uchimwe chikumi ka Bible nko kwegamba ubaseka twara hakanisa yo wanyu mu cyaro ubwo hatenje yo mburizi sigarizo kushakara no kucinga ndero mburizi akatandika kwishongore cyeshongoro icyaruhanga kantorana gasha kwa Daniel Bingana.